Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha yese singaze ngakhumbula lo mbhedo wami wakudala bengilala ngawo ngale mkhukhwini bese ngekho isidingo sokuthi ngilale ngezigubu eziningi so hayi lo yabo ufuthumela mfana ngifuna ukuntshela manga bongafunga ukuthi une-aircon lana ngaphasi kanti itololo next bose sewuyiskep uneforo lana phakathi mangilala bengingena emgodini lana ngithi mabazongivusa bebangathi vuka bebathi phuma lapha ngisho ngisemgodini ngiyabona ukuthi kubaluleke kanjani ukuba namabhijama manje mangivuka ngivele ngigcoka igawuni ngifudumale fast wena mawuvuka kumele ugcoke overall lena kamasuzela mfana ngathi angebantwana and abahugiki bayithanda-ke le overall lena kamasuzela ngazi ukuthi bayithandani imora kangaka yese singifili kakhulu imagine sowuphethe itoilet lapha kumele uhlubule from phezulu hawa ngeke ngakhona yabona manje ebusika yikho into engikwatisa njengokuphatha unumber 2 nekuseni yes sekuthoilet akusemakhaza ukuthi ikomkeni hayi mina enhla kusengine-plant before ngizala netoilet ngiyofaka ihit ifutumeza hayi khona le sidi limakhaza ngolimakhaza ngathi ngihlezi phezu kwe-ayi wesilithola ubharele yes sekumele uhlale boma 30 minutes lapha etoilet jojojojojo ngapha ifoni ikhohle echajini eyi phela at least ifoni yasichuba isikhathi mawuso etoilet yongawubhoreki nokubhoreka ukuthi uthi phapha uthole sewuhlezi boma 3 hours anethi mawuthi uyasula lapho uthola sekomile sekumele ubambe ngamanzi njengamandiya emari content out of control yong yes nawabonile la makhomeri lawa makaka lapha phakathi ayalo yatoyitoya nokutoyitoya ayikhona mara abanye abantu bazicabanga njani izinto eziso ayi fast bese sengicedile ukubhadala umasipalati lapha ngithatha ngishaye around lapha endlini ngibona ukuthi ngingadla ini mangithi hla here's my princess hello good morning awujabulile untombozana lapha nezinwele ezicala efokotho ngithi eyi wena usuka lana ngifuna ucheck ukuthi lana efrijini kunani phela mina ngilambile ngishona uvuke ngo-6 wadla umdoko boma sininini ngithize mangikhaphuse sami soyenza igroza lapha mangithi hla ngabona amaphayi lapha ngathi yazini ake ngiwathathe la maphayi lawo khe ngibona ukuthi amnandi heyi nako-ke phela mina le time ngiwathatha la maphayi bengingazi ukuthi mos la maphayi lawa kahle kahle mawufika endlini kufana nokuthi uyowabhaka bengicabanga ukuthi uvele wafake lapha emicrowave futhi umeze sewa-right uyadla kanti jojojo henye iprocess ede kakhulu hawu mara ngizawuthini ithengile ngasho ngiwafaka lapha kumicrowave fast ngiwafuthumeza ukuthi neda aphumele ayi ngizobathi ongacala uwabhaka ungawagcobisanga ngecanda azoba dry ngathi yazini athi ngiphula icanda lapha fast ngilirurarure mangiceda ukulirurarura lana ngizogcobisa phezu kwala maphayi phela mina kahle kahle bekumele ngibe i-chef net ukuthi ngasuka ngavila phanyana lapha esikolweni umuntu bekayenza i-consumer studies esikolweni esifundiswa umunye umeme bathi umemtshali yes abahlala eMiddelburg bamazi kahle yazi mos esikolweni bekwenzeka ukuthi kube nalo mfana lona osabeyo isikolo sonke nangapha isigebengu namaphoyisa yeza azomfuna amara umemtshali ngiyakutshela mfana bebafuna abadweni uyasabiyo elokishini beyakulanda kayi-1 eklasini afika kushaya ngencindi athi ungazongijwayela amasimba wena njawo yezo angazi ukuthi bekathembeni and mangithi akushaya ngencindi angisho le ncindi lena phela yi-KO nethi ukuthi bekafika lana eduze kwakhe akukhombisa ukuthi mina ukuthi bayakusaba lana ubuya khona mina ngikusabi mfana wena umntwana lana mina ngumzali akushayanga no-8 umuntu sekabhizi uzibhushabhusha enhlabathini lapha yes silamathoyisa lawa kumele ngiwafihla ngeke phela lo mntwana lo uzoba nomkenke or namahojana njengoba sekusebusika sona cabanga senihlangana nayo endleleni namahojana niyoshona uthi ayikhona imali makhaka kuthandi hayi wena namuhla ngathiza kahle mfana isibhakabhaka sibhuluku kusho kona ukuthi kuzotshisanyana yabona kube sehlobo yes singaba abanye sebajulukile abantu kamakwapha nemisisila eyi naku ngibiza amagama amabi ngiyaxolisa abazali ngaze ningithethise lapha kuma-comments ithi ndiyabona malume kamshana ucalile sakutshela ukuthi phela la mavidiyo wakho sisiwabukela nabantwana wayekhuluma izinto eziso ningixolele chebechebe lokhu kuyaganga-ke njengoba nikubonalana ngaphandle kunokuthatha amatshe ekapakapa ikari ayi yazini le kari leniyophela shem kuyothi kushaya udisemba izabe namanye ama-scratch amaningi njalo and wesiphathi-ke nomshana kunokuthi amkhuzi uyambukela bese sendlini athi malume wozobona utshomi ukuthi uyenzani ayi yazini lo mshana lo ujwayele le veni yakamkhulu akhe ngisho naye bekayikapa ngamatshe ayikapa ngayo yonke into ayibhala nokuyibhala yes sitaswaye ngayithengisa ngabona ukuthi hayi nayo yazini yophela fast bese sewavuthiwe amaphayi wami lapha enhle gayi fast mfana athethe 30 minutes yonke ungibone ngithenga lezi zinto lezi next time ungibulala mina ngizwana nento yenzeka fast emshana uyawathanda amaphayo yes and bengizimete mina ngiyi-1 ngathi yazini athi ngimbambe ngayo fast naye lapha eyi pitbull belitshe ukuthi ngiyopha lona kanti idololo next ngiyopha umshana hayi pitbull mlandele mfana uyamazi ukuthi umshana unokulahla isayidi ceda lapho bheka umuntu wakhona ukuthi uyenzani nale nkukhu isesenokummuka la maphayi lapha njengoba azogeza izandla so and bekathi uyadla ngazigezanga izandla ngambuza ngathi ye wena njengoba bodlala enhlabathini lapho ubhizi ubambana namagaga wezinkukhu uyodla ngale zandla lezi ezinjalo ayi washo sekafobela umshana lapha bheka lezi nwele zakhe ukuthi zinjani yes mangene i-370 yami yakaramaphosa kumele ngimthathe ngimmikise esaluni eyi ngoba ngiyamazi umama akhe engasikudala uvela mkere itayitayi nayazi mara ukuthi itayitayi ibuhlungu njani ebusika yes moto uyacamela umcamelo uzwa ngathi awuthele ngamanzi umanzi nti singigcine sengithenga i-6 pack yekholi lapha bengithi i-addiction yakhona ngiyilwile emara ngathi ibuya ngamandla bafowethu hey phela bathi uphuza icoke kakhulu akukho right yong yes siyawubulala nomshini lapho kugcine sowu-kickstart futhi mina ngiwesike-ke ala ngisekhona ukuba khona lana kithi ngiwu-kickstarta ngani mara bantu benkosi yoyo mara le 6 pack lena yokugcina makuphela yona icoke angeke ngisayiphuza ungibone ngiphuza icoke ungibulala so far so good imnandi world cup I'm sure the link and promo code on my bio zibhizi zinenzela imali ukhona last week owine 50k ngithi angizame nge-200 uyajikajika mara yimo umuphele plug mara bafethu niyancishana mazize emalini heyi naye enye iphorishe bangithengisela yona erenkeni lapha nabadla badla babathengisa izinto erenkeni ukuthi bafostana njani ngavele ngathi yazini ake ngiyithenge ngisupport i-black business wathi ngigcobise lana ekarini ngigcobise kula maphatla wamnyama ake ngigcobise namuhla ngibona ukuthi kuyagcobiseka na iyaberega rehe na bafowethu enhleka kinginipheni iplug lapho lezi crash lezi zirimuva ngani mara
ngathi vele angaskreshekala nokumnyama khona zisasuki yonke lithini plan lalana mara vele bafethu yabona lokhu hamba ngekari ngebantwaneni ukuthi kwenzani